Okay. Lasibingelele emakhaya igama uDlozi wakwaMsibi kuMkhondo TV. Bakwethu ngila eziphunzini uma nganizobhekisisa kahle kulala mgqoqo nje usuke esibetha ngokurasta ukhuphukela lapha ya enqubeko. La ke khona ke esizokwenza khona ngombiko ke osuvele ngokwesibili la khona ke kunesonto ke isithwathwa elakhe la libone nali ngemva kaSisi la uMandlovu. Isonto ke leli sinesikhathi ke la khala osekungibizela osokungenza ukuthi ngibe lapha ke manje sebangibizile ukuthi mayelana nodaba losaka salikhuluma phambilini olivezayo ukuthi ke sekunesonto selibonakala ke lakha khona la emagcekeni alo nalesonto leli okungaziwa ukuthi ke kanjani kodwa ke mabechaza ke abanikazi balo baveza ukuthi indawo lena abayinikezwe umasipala nabo ba-applyile kwathi umasipala beze la. Oxakeka kakhulu ukuthi ke kanjani ngoba lamasonto amabili esendelana engaka nje la ibanga leliseduzane kakhulu. Okunye ke futhi okuyinkinga ukuthi isonto leliyana vele kathi ngithi isonto ke lasendisiwe la kumele kushaye khona ama keyboard lapha ekubeni ke ngapha becula ke ngomlomo ngoba sazi ke izayon lezi zingapha. Osekuzokwenza ukuthi ke manje lokho okukhulunywa ngapha noma kuculwa ngapha okunye angasezwakala kwangale ikakhulukazi ongesezokuzwakala yilabo abangenazo izipika nama keyboard ekubeni kodwa kuyibona abafika kuqala kule ndawo. Kodwa ke nje uMandlovu uzokwazi ukuthi mhlawumbe akasithi kusukuthi nje ke mhlawumbe ngalodaba ukutshela ukuthi ke kahle le ndaba liyaqala kanjani bona bafika nini la kuze bafika la kule ndawo bona nje ke bafika ngamhlawumbe kanye ngayiphi imvumo eqhamuka kumasipala. Mandlovu asikubingelele somukele Mkhondo TV. Ngiyabingelela kumphakathi ngibonga ukuthola ithuba. Okusho ukuthi nje ngachaza nje ukuthi la eBhunzini thina sifike ngo96. Kufika kwethi ngo96 la eBhunzini ngakasabe kuyihlathi. Shothi kube sekuthi ngo98 saqoqana nje sinalinye idlanzane besihlala nalo khona lana sensafula ibandla lethu. Bakamba ke lana istand kuso sona le stand le stratless. Yeah. Sayikambela vele bekuyikanjela la akekho wathenga vele besingenela nje ihlathi lomlungu sengenela. Shothi ke kwathi sesakhile sesicedile sakhonza ke besilokhu sikhonza nje kusukela ngo98 siyakhonza lapha yana sinabazalwane kuthi sekusaveyo ke la eBhunzini mangikhumbula kahle bekuphethe umama Msezana kansela makusaveyo la eBhunzini bancedisana abantu babinabo uMavusi makusaveyo basitshele ukuthi lana akusindawo yesonto le iphakathi kwabantu lana nje kule ndawo yakhe kuyo nina ngaphuma idandi eziwu3 noma idandi eziwu2 ngoba kusasaveya kuhlele kumbiswa le ndawo for abantu ukuthi bahlale thina ke kwathiwa indawo yesonto ekhona kwakhonjwa lapha ngaseholweni la kwakhe khona iSan John manje ayisihlale ke sikhonze khona lapha esikhonzela khona komunye umuzi khona ngapha ngenhle sikhonzele khona ke sikhonzele khona lokhu phela sisalindile ukuthi basitshele ukuthi hayi indawo yamasonto seyihlelekile ke nina hambani seningaqhubeka nokwakha la sithe sisalindile silinde ukuthi basi-informe phela ukuthi hayi indawo seyi-right sesibona sekwakhiwe sekwakha ama-San John asuka ngale eThokoza awu kanjani manje sekwakha ama-San John thina ngaphela silindile lapha indawo lena esasithenjiswe yona ukuthi indawo zamasonto zingapha sanikezwa leya ndawo kanjani thina singasanikwa kunokwa ama-San John siphakame ke siye emakhanseleni ke kutholakala ukuthi kuleso sikhathi leso ikhansela elalikhona leli kwakunomsindo wasuka lapho kwangena uMamphilile uyayazi indaba lo uMamphilile naye sayihambela indaba yestandi sethu wasiphonsa kuba bomkhwanazi ngene ubaba umkhwanazi ulungisizwe kwahamba ke masengena ulungisizwe naye amangale ukuthi ngena ama-San John athi naye futhi akasi angene kanjani ama-San John okay ukuthi kusuka lapho ke athi hayi ngizoninceda mina baMndlovu hambanene kaMasipala manifika kaMasipala nibacela banikhombise idan number ezinganabantu nizokhona ke ukuthi kulezo dan number lezo nizokhetha nina istand number esizoba right ukuthi ngakha khona basinike idan number basinika istand number lesesilela kwakho khona boba biyela basinika nesinye stand number esingale ngasema-R ngisayikhumbula zikhona kula maphepha le dan number sasibhalile emaphepheni sibuyele ke kubo kaMasipala sibatshela ukuthi idan esitholile lezi nalezi sitshela bona okay sithi mase sibatshelile lokho sithi ke esikahle ngoba lesi sebasithathele bobabiyela esikahle singanamuntu lesi singale ya sisho lesi singale ma-R yeah hayi ke bathi haya kunankinga hambani olungisa sekusho yena ubaba ulungisiza ukhansela siheshe singabazalwane lapho siheshela ukuthi siyokwakha uma sibuyela khona khona sibuyelanga kwaba khona ositshela ukuthi lapha yini enigreatile ngoba sekunekatapuli manje kunekatapuli egreatile lapha kusikuni la benehesha khona simangala kanjani manje waphela lapha besathi nathi sazo organize ikatapuli izosigreathela
siye vele sithole khona ukuthi kugrade sibuyele kukhansela lapha segrade lapha kwenzakaleni futhi sekungekukhona abantu abangenile lithi ikhansela no akekho umuntu engengamuzwa lapha kodwa vele le yandawo leyana ayiphathwanga yimi iphethwe uceliwe kwakuse uceliwe ngekhansela la ngale lokho siyagcinga njalo nomasipala phakathi athi ke ulungisizwe ubaba ulungisizwe ikhansela lithi hayi ngizonibukela khona ngapha ngakule section yami esinye ispace afika khombe sona lezi space esikuso lesi athi misani umkhukhu la nithi nisawumise lelo mkhukhu nihambe nika masipala bawonenzela incwadi enigunyaza ukuthi nakhi kusho ubaba khansela umfanasi senze njalo ke nathi lo mkhukhu lona siubekelana ngo2014 silokhu sidinga amasipala sifuna incwadi sidinga amasipala sifuna incwadi sifuna ukwakha phela nathi indawo kube into right isakhiwo sethu till today amasipala bafuna ukusiphendula sithe sibona lapho ngonyaka ophelile sesibona sekuza abanye bakwelinye ibandla bathi banikwe umasipala le ndawo le ukuthi bazokwakha khona la bazokhonza khona sathi kanjani ngoba phela nathi sikhona la siyakhonza nina kushothi sawungomunye uNkulunkulu ohlukile endoneni zomkhoza la kanjani amabandla amabili lokho kushintsha lama khansela istory zethu siyayifaka emakhanseleni konke lama khansela angenile asazi istory sethu sala lapho ke bekungene bani makufika le bandla leli bese kungugwebu masibiza Gwebo simtshela Gwebo wacala abasesayidini lethu wathi asingavumeli umuntu angenela akhe singabavumeli labo bantu sibakhwibiza kusho uGwebo base ngaqala ukukwakha hayi kuthe masesilandelela inkulumo lokhu simbiza Gwebo bantu phela nabo lokhu basihlupa asuke lapho Gwebo ashintsha abuye esayidini lalabantu athi no labantu abakhe abaqhubeke bakhe nayo into esiphazamisayo manje ukuthi lana sizohlala kanjani sakhe sikhonze kanjani singamabandla sindawonye kanjani sicela nje ukuthi impela nisisize sumasipala ngoba phela thina asinawo amandla asinawo vele amandla ukuthi sengenza kanjani ngoba la kamasipala siyagcinga imeya isikhululile imeya yathi no laphana ningavumi nini ukuthi baqhubeke labantu nokwakha nibatshela abantu beme kuze kulungiswe le issue le kodwa labantu naba manje sibona sebaphinde babuyile bona bayakha kodwa igama esasidile sikhulume ngalo elokuthi vele bona abamisi ukuze kulungiswe kahle le ndaba cha kuyezokala mhlonisha ngaphinde futhi ngithole lakho iside mbukele ekhaya iyo indawo le ekhulunywa ngayo ekuthiwa ke cha isengathi sidala ke umsindo la kulo lebandla ubaba uMavuso ukuyi ward committee crisis committee khona la eziphunzini baba Mavuso wena ukuthi nokwakuphawula ngalodaba siyazi ukuthi izinto ezifana nalezi emkhandlweni wakithi asikhume kube iqiniso lokho ukuthi kuyenzeka ukuthi ke njalo manje khona ufika phethe imali afake imali apintshisa afake imali apintshisa mhlambe kungenzeka ukuthi laba bazange bakhiphe imali laba bakhiphe imali ingakho sekanje yikuphi okwaziye wena angibingelele msakazi ngibingelele umphakathi waseMkhondo nase-ward 11 ephunzini angiqale ukuthi ngishock ngokuthola lo daba ngithole imessage izolo kwiWhatsApp ukuthi kunale nkinga kuleli sonto sebangifonela omunye wama members kuleli sonto lezayoni ukuthi bacela ukuthi siba assist njenge committee elimele umphakathi so masifika manje kuseni ke si crisis committee sibheke inkinga zomphakathi siyalalela ukuthi yini inkinga eyenzakala bachaza ade sechaza udadewethu ukuthi suka ngo2014 baqalile ukwakha kule ndawo bawubeka lo mkhukhu lezi zathu abeshilo ukuthi ngemvume yakhansela abanikezile umkhwanazi ukuthi qhubekani nakhe la and then bese niqhubeka ke nenzeke inhlelo zokuthi nithole okusemthethweni so manje ke uma emva kwalokho sekungena ukhansela uGwebu bayasho futhi baveza ukuthi uGwebu uyeba waba attenda ukuthi le ndawo abahleli kuyona sekunabantu abaqhamukayo sebazokwakha endaweni yabo okungiphathe kabi ke kakhulu ke kunakho konke okungenza ngidideke ukuthi kanti kwenzakalani kumkhandlu wethu amakhansela asebenza kanjani awukwazi ikhansela lifike likhulume nabantu li-understand abantu ba-understandisa abantu emva kwalokho seliyashintsha lona futhi selikwelinye iside
lokho yikona okungimangaze kakhulu ukuthi ngenza ukuthi sekudlala imali yini emva kwalokho abasalaleleki laba abangakhokhanga ababalulekile laba abakhokhile na angikho sho ukuthi bakhokhile yini kodwa but ngibeka indlela ngibona indlela okwenzeke ngayo ukuthi ukhona okhokhile manje phakathi kwabo ngakho sewuyena ozwala kangcono kunalo ongakhokhanga manje okungenza ukuthi futhi ngiphatheke kabi ukuthi ukhansela ngathi unesandla esihlukileke la kune message abayivezayo laba beza yona ukuthi iqhamuka kumeya emva kuba sebeyile kuyena bamchazela ukuthi banenkinga bani umeya uthi ke evelayo lapha ubekile ukuthi abakwazi ukuqhubeka bakha abantu until udaba baze balungise yena njengomeya kodwa manje naba abantu bayaqhubeka ukuthi baqhubeka egameni la khansela ba ignore isinqumo sika meya manje ke imessage engiyifundile la abangivezela yona ithi umeya uthi lapha abeme until baze bahlangane ngolosibili ngoba i-long weekend le akuyona ngabe udaba kusasa liyahlala alilungise njengamanje nje ukuthi manje i-solution esibhekile thina manje ukuthi ngolosibili according i-message kameya ngolosibili laba abeza yona kumele baye laba akukho emthethweni luka abakwenzayo ngoba umeya njengomphathi wale ndawo usenqumile ukuthi udaba uzolungisa nini ngolosibili crisis committee nathi sesiyasikhomitha kulolu daba ukuthi ngolosibili sohamba nabo siye kumeya ukuze sithole ukuthi isixazululo sithini ngoba ubheka lapha uma ulandela ihistory yabo imfishane kunalaba abakhona lapha bezayona laba bezayona ihistory yabo inde so awukwazi uignore abantu okudala bafike eqala bese wena uparticipate kubantu abafike emuva ungakayilungisa indaba yabantu kumele ukhansela ngawulungisa indaba yalabantu uqala aqede athi angaqeda ngabo ke abese uyabuya kulaba ke uyabalungisela ke lapha ngabalungisela khona kodwa not endaweni efanayo ngoba bechazile ukuthi bona bezayona bacula ngomlomo ngapha amagatari kwathina sisemakhaya lamagatari nje uwena ayakuphazamisa what about bona ke besondelene besonda ngesikhathi esi1 akuhlangani vele lonto which means ukhansela une mistake lapho ufuna ukulungiswe khona ukuthi akabathatha abafunele enye indawo ashiye amazayoni babalungisele le ndawo baqhubeke bakhe ngiyabonga cha kuyezwakala baba Mavusi sibonga kakhulu isikhathi sakho angazi ubaba ukhona safuna ukubeka mhlawumbe uzongasondela nje ume khona la uzobe sese uyazethula phinde futhi bese uchaza ke nokuthi mhlambe wena mhlambe ngokwesigaba okusokusona la ngiyabingelela umphakathi wonke ngibingelela nawo umsakazi cha okuningi nje sebakhulumile angeke ngisagxila kakhulu mina kuyangithusa kakhulu mangiloko ngibabona bezokwakha la ngoba ne meeting last year siyibambile nabo bagcina kuvumelene ukuthi abake beme bangakhi kusalungiswa le ndaba kodwa bona bayaqhubeka bayafoster manje asazi ukuthi liphi levangeli elifostwayo ngalendlela abenza ngayo ayizolo sizamile ukuthintana necommittee labanye obhuti abase committee bakutshela bathi hamba bakhuza ukuthi abake beme kancane bangaqhubeki kwaba khona oyi1 kubo lo ongumama wathi ke manje nekimi angesilinde thina leza necommittee singakhi semase ukuthi sakhe thina lapha yana siqhubeke ngabashiya kanjalo ngasuka lapho ngahamba manje kuyangithusa kuyangimangaza umsakazi ukuthi zikhiphani kwenzakalani ngalabantu ngoba thina vele kudala vele sila cha kuyezwakala no ngicabanga ukuthi ke silibamba kanjalo ngokusho ke kaBaba Mavuso okwe crisis committee uthi ke ngolesibili bahlele ukuthi bahlangane ke nosodolopha umamungelo swaKandlovu uzodinga idake lona lo daba ngicabanga ukuthi ke mhlambe nathi uma bese besidingeka bayosibiza seke nathi sibe khona sikwazi ukuthi lo daba siliphethe ngendlela eright ngoba mase kuzobenza kanje uzigcina bese suka umsindo ugcina sekulimala abantu nokunto singayifuna mphakathina ke igama ngithenga uDlozi wakwaMsibi kuMkhondo TV ake sivalilise emakhaya sibonge okwamanje.